o wi jon noon fii ɗum ɗo fo waɗi o wi watan hulu onon julɓe gomɗinɓe allah ɓen o wi inna lilmuttaqina no wodani ɓen huloɓe allah inda rabbihim ka jomi maɓɓe jannatin na'im aljannaji nemaji subhanallah allah jantaki goye nemaji ɗi fiya faamu an neɗɗo fodaɗo aljanna on fiya faamu an neɗɗo wonɗo ɗaɓɓude aljanna on o wiyalimagoy ko o nema ɗo ko innuma inna lilmuttaqina no wodani ɓen jaɓuɓe gomɗini allah huli allah ɗofti allah no wodani ɓe inda rabbihim ka joma maɓɓe ton kanko allah o wi honɗum jannatin na'im aljannaji hebbinaɗi nemaji subhanallah nemaji aljanna on musidɓe julɓe hay e goto wawata jantana golɗen ha wi'en ko niɗi foti nemaji aljanna on ko ñande hewtoyɗe woyo allah okku en aljanna ko nden ñande andata saabu nelaɗon maki ko woni kon ka aljanna nowru nanali siga ɗum ha hande yirtere yiyali siga ɗum ha hande kinal heɓali urengol ɗum ha hande ɓe maki bal ɓernde ma nden e wawde miijade ko foti ɓay ala ko ɓuri wawde moƴƴinde ko laba ko foti hewti ɓernde on andi kala ko yiwɗen kadna ɗo no moƴƴina no laba ko ɓernde nden nder gaati moƴƴinde ɗum ko nder ga desida kañum e hakkille ɗen ɓernde nden e hakkille ɗen connectoto moƴƴina ɗum taw ka nder ɓernde joni noon ɗum essayé no réalisede kono ko réalisete kon fof a wata réalisugol no miijorɗano haray toujours miijogol no ɓuri ko réalisa ko kala galle labaɗe darnaɗe ɗo haray miijo ma gon ka ɓernde galle no feƴƴi galle ɗen ko labako kala concol ma otowal moƴƴinagal hara ko labangal moƴƴinɗo ngal ɗo miijo makko gon hari koyngal ɓurno joni nelaɗo maki ɓernde nden e wawde miijagol nde wawata miijade ha nde hewta koni kon ka aljanna ko neɓuɗa miijade ko foti ko laba ko weli a hewtata miijagol ko woni kon ka aljanna allah wi inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im no wodani ɓen huloɓe allah jaɓuɓe ɗofti allah aljannaji nema mi torki allah yo waɗu en e ɓe ya rabbal alamin mi torki allah yo allah waɗu en ɓen huloɓe allah natoɓe aljanna haray wiwɗen ko suratul qalam wonnoɗen e firude ɗo e hewtika aya 34 ko ɗon wonɗen e darade haray bi isnillahi taala janngo si allah newni e wawa e fuɗɗitagol ala même heure ko ɗum woni 21 heure new york janngo si allahu newni en continue e sura on gueren gaynen mo bi isnil mawla jalla jalalu si allah pooɗi balɗe ɗen firten mbele ko allah famini en kon toroɗen allah subahana taala yo waɗan en ko wowɗen ɗo kon fof ko wowira saabu makko kanko allah toroɗen mo kanko allah yo jaɓan en kala moƴƴere ko hawrodirɗen e muɗum ga o yafano en kadi faljere ko waɗa ko mi torki allah onon ƴettuɓe tanji monɗin jooɗi ɗon kadi sunnuɗon connexion moɗon accituɗon woɓɓe go wonɓe fijugol woɓɓe amugol wonɓe waɗugol piiji ɗin fuu accituɗon ɗum noon onon daaruɗon daalol allah ngol jentiɗon konngol allah ngol mi torki allah yo allah waɗan en ɗum ɗo sabu ko ɗen natira aljanna makko firdawsil ala yo allah waɗan en ɗum ɗo sabu ko himo ittana en sunoji ɗi marɗen ɗi mi torki allah onon ɓe wonɓe daarugol ɗo fof kala ande ko marɗon ka ɓernde mo yo allah ittan on ya rabbal alamin kala moƴƴere ko falɗo yo allah okku on kala bone ko hulɗon yo allah ittan on ya rabbal alamin mi torki allah no moɓiri en ni daarugol ɗum ɗo yo moɓire en ni ka aljanna makko firdawsil ala ya karim yo allah okku en kala barki koni kon alquran yo allah okkoren ɓiɓɓe hunjiɓe alquran janguɓe alquran faami alqur'ana tawa ɓe wonay imamuɓe ɓe wonay nafoɓe ɗe ɗo mofte nafira nde ɗo deftere allah nafira sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam yo allah fewnu ɓiɓɓe meɗen ɓen o fewniraɓe kaɗo dina islam ya rabbal alamin ya karim ya aziz allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa taqabbal minna haray mi andintina on ɗo kala faalaɓe yaade umra on ka suumaye haray iɗon wawi men contactugo siko amérique ɗo wonɗon e o numéro ɗo 347 523 3007 haray kala faalaɓe senagol umra fi sumaye aro won ɗo inchallahu taala so tawi woni o windoraki nokku goɗɗo wawi men contactugol inchallah allah nawnan en seeɗoɗen en fo meɗen ya rabbal alamin mi fillito numéro on nde wotere wiwɗen ko 347 523 3007 so tawi ko amérique ɗo wonɗon so tawi kadi ko Europe to wonirɗon ma afrique ara ɗon faala yaade ɗum kadi son contactime meɗe wawi wernugol ɗon inchallah waɗiɗen programme on fof on ƴetta e numéro on ɗo déjà woɓɓe windani en mo ɗo no windi ɗon plus 1 347 523 30 07 mi wi'ana on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray en bimbi inchallahu taala